dira, Lesako Txistulari taldeak, herri soinuekin batera eta Euskal Herriko Txistulari elkarteekin batera antolatu dugun emanaldi honetara. Printzipioz hori da, ez gaitu zuen berriz ere gu adituko, igual bertze saio txiki bat, baina batez ere gaurko helburua zen Europako bertze txistoren bertze anai batzuk edo ezautzeko aukera izatea. Gehienak hemen txisto ezautzen duzute, bino txistoen antzeko bertze instrumentua honitz badaude Europan zehar ere bai zabaldurik. Batez ere herri aroan eta jugulariak eta ibiltzen ziren nolabaiteko iruzuloko flautakin eta danborrekin, herriz herri ibiltzen zen jotzen, horiek pixko joan ziren bere indarren galtzen eta orduan egin zutena izan zen instrumentua joan ziren pixko bat nolabaiteko lokalizatzen. Eta lokalizatzen joaten ziren bitartin, orduan leku bakoitzen joan zen bere nortasun hartzen, bere doinua garatzen eta pixko bat bere tradizioa eta bere folklorea eta bere repertorioa osatzen. Txistulariak, hemen dugu, guk ezautzen duzutena Euskal Herriko txistua. Mino, bertzeleku batzutan ere badaude eta hoitako batzuk adituko ditugu. Eta adituko dugun lehenbiziko izanen dire Salamankako bereek txarra edo gaitza deitzen duten iruzuloko flauta eta tambori edo danborra edo gure kasuan danborinak izaleko bat. Ladix eta bilek pixkot erabaki dugun izan da, erabaki dugunik. Hasi dugu emanaldia fandango eta rinerin batzukin, pixko bat bereiek ere bai Salamankatik etorko direnek bereien dantzak ere bai irakutsiko dizkigutelakoz. Orduan, nolapat ere pixkot, zuek ere pixkot ezberdintasunak nabaitzeko. Hemen jo ere izan du azkeneko urteetan, pixko bat velozidea eta lantzeko, gaitasunak, Euskal Herrian erabakigu tradizioen ingurune txapelketa sortzen eta txapelketa sortzen dute kompetitibitate bat, gauzak alik eta gure gaitasunak alik eta gehiago demostratzea, horrek ekartzen du pixkoa velozidadea garapena garatzea, nolapat ere. Beraien ikusiko zutena, bere pixkoa dena pausatu egiten dute, nolapat ere naturalagoa, bertze dotorezia bat ez hainen azkar, arropatik ere ikusko zute gumino dotoreago dut. Eta gaurko gaiterua edo txistulari izanen duguna da Marikelo ditzen dena, Angel Rufino del Aro. Honen historiaren kuriosoa da, berak kontatzen nahi izan du. 18. mendin, Lisboan izan zen nolapete Portugaleko terremoto batekin, haren eraginez, Salamankan eskantzak izan ziren eta jendia nolapat ere babestu zen katedralaren baitan. Orduz geroztikan ohitura zuten orduko Marikelo izeneko familia batek urtero egun jakin batez katedralako kanpaia jogera ezaten zula. Ohitura hori nonbait galdu zen eta Angel bera izan zen 1997an ohitura hori berre eskolatu nahi izanez, kanpai dorrera igo, kanpaia iro eta kanpaia irotzez gain flauta, txarra edo gaita jotzen hasi zen eta orduz geroztik urtero egiten duen ohitura bada eta hortik gain jaso du berak Marikelo ez izena edo gait izena eta berak eskeniko dizkigu bere doinuak eta Angel eta Carlos dire pixko dantzak erakutsiko dizkigutena. Orduan espero zuen gustoko izatea eta haber zer guztiz. Voy a interpretar la charrada precisamente que hace alusión a la tradición del Marikelo. Es una acción de gracias a Dios por no haber habido víctimas, como le he dicho, no solo subo hasta la campana, sino hasta la bola que sustenta la veleta, que es el punto más alto de la torre de la Catedral de Salamanca. Yo llevo 30 años, este año 31, si Dios quiere, es el 31 de octubre, ya dentro de unos días. Os invito a que me acompañéis o participéis conmigo. Es a partir de las 11 de la mañana la cita y le saca siempre con nivel y de límite. El cielo es el lema de Marikelo.
catedral, por escaleras estrechas de forma caracolar. Ángel y Mario vestido con traje tradicional, con el tamborín colgado a la bola subirán. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril, y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. El ave está colgada, movida por el viento, está la gaita y la porra dispuesta a este evento. Aquí 3 días pasados con respectiva noche, pues solo en escenarios poder podrían coger. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril, y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Lo he hecho en la cabeza de Cristo Corcovado de Janeiro, en ese sitio muy elevados. Pero en el estado de Santiago de Compostela, cuando tuve el primer premio nacional, ahí me vino la inspiración, estaban los Hollister Band, una banda irlandesa, y me vino la inspiración de un tema que se titula La Quintana, en honor a la Plaza de la Quintana de Santiago de Compostela, y suena así. enseres, pues aquí hay dos flautas muy curiosas que son hechas con el ala de un buitre. Tienen un sonido muy especial y según es el ambiente de la gente, así suena. Así que a quien le saca, a ver qué producto, a ver cómo nos suena esta cosa.
Dice que el nardo, con ser el nardo, pues le dijo a la azucena: tú me estás poniendo a caldo con tu carita morena. Y el oro le dijo al cobre: compañero, viva Dios, aunque me volviera pobre, quien tuviera tu color. Por ver la casta y salero, porque los valencianos tiran tracas y nosotros estamos en el pueblo de... ¿Qué personaje se encuentra en todas las fiestas? En España es un personaje que no falla en España y sobre todo aquí en la zona de Navarra no falla ese personaje. Pensar un poquito. A ver, es un personaje que se encuentra en todas las fiestas. Sí, señora. Dice, oh cuán divino licor, cuál será tu parentela, que sin conocer a nadie, en todas las fiestas te encuentras. Dice, si quieres saber de mí y conocer mi parentela, a mi abuela la llaman Parra y por apellido Cepa. A mi madre la cortaron con navajas y tijeras, me metieron en lagares para que nadie me viera, y a patadas y patadas hicieron que me pariera.
Y esa letra de bailarín, y con tanta ligereza, que al que quiera abusar de mí, le hago hincar la cabeza, para que venga la resaca abriendo por resaca. Vamos a interpretar ahora un corrido serrano, que son los pajaritos de San. Los pajaritos de San Antonio. Despertar feliz de primavera, a ver si, aunque aquí tenéis siempre agua y tenéis un tiempo maravilloso, por lo menos para el campo, en la zona de Castilla estamos todos yermos, pero bueno, voy a interpretar un tema que se titula Despertar feliz de primavera, a ver si la primavera que tenéis aquí la llevamos nosotros a Castilla. Hay una canción que dice: la mujer del seronero se ha querido descasar
y por no tener dinero se ha tenido que joder, se ha tenido que aguantar. Esta va para mi amigo Iñaki. Poderío. Y ya que estamos en familia y de aquí ya en plan un poquito ambientados, voy a enseñar la polla y los huevos. Para que digáis, el mariquelo le saca, le enseñó la polla y los huevos, Tenedlo en cuenta, Él le saca, el mariquelo, le enseñó la polla y los huevos. Pero tenéis que acompañar, estoy un poco muy nervioso ahora de... Dice, barriendo mi casa me encontré un dinero, compré una polla, me puso unos huevos. Tengo la polla, tengo los huevos, y mi dinerito lo tengo y lo tengo. Ahí sigue cantando. Con aquella polla y aquellos huevos, compré una oveja, me parió un cordero. Todo. Tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos, y mi dinerito lo tengo y lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos, compré una cabra, me parió un chihuelo. Tengo la cabra, tengo el chihuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos, y mi dinerito lo tengo, lo tengo. Con aquella polla
vaca, me pare un ternero. Tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la cabra, tengo el chicuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos y mi dinerito lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos compré un caballo con su silla y bueno. Tengo el caballo, su silla y bueno. Tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la cabra, tengo el chicuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos y mi dinerito lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos compré Madrid con su madrileño. Tengo Madrid, su madrileño, tengo el caballo, su ternero, tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la cabra, tengo el chicuelo, tengo la oveja, tengo el cordero, tengo la polla, tengo los huevos y mi dinerito lo tengo. Con aquella polla y aquellos huevos compré Navarra y a tus navarreños. Tengo Navarra, tengo navarreño, tengo Madrid, tengo madrileño, tengo el caballo, los días, tengo la vaca, tengo el ternero, tengo la cabra, tengo el chicuelo, tengo la oveja, tengo el dinerito lo tengo. ¡Viva la saca! Ya lo habéis aprendido, o sea que lo he enseñado bien, ¿eh? Muy bien, pues voy a despedirme ya pidiendo un fuertísimo aplauso para María, de la Villa de los organizados, de Iñaki, de los de Iñaki que han sido mis anfitriones y de Eduardo, que está por ahí, por esta gentileza de invitarnos aquí a participar en este país que es tan maravilloso, que es de entrañable para nosotros y que hace que nos partícipes de una ilusión y algo de innovable. Gracias. Gracias. En nombre de Salamanca, delante, por todo el mundo delante, no os voy a presentar el artista que la interpretó porque suena de esta manera y seguro que lo vais a reconocer.
garaitzen dena. Eta, batez ere zen pixko bat irabazteko, ari gara solasten pixko bat Iruzuloko txirulak eta danborrak. Eta, Iruzuloko txirulak ere izan dute bertze perkusio mota bat, izan dela txuntxuna edo salterio bat dena. Eta gure errezanemendu garaiko instrumento bat, pixkoa lokalizatu zena, gero garaiakin, eta batez ere Euskal Herrian eta Pirineon zehartan kokatu izan dena, Euskal Herrian Xubere inguruan izan dugu, Aragoian ere bai, Euskaldin, Okzitanean, eta Katalunian ere bai, eta Katalunian ere dago Flabiol izeneko txirula bat, Iruzulokoa, ez, gura Bostulokoa da, gure Euskal Herriko txirula bezala Montxamara dena, eta Flaviola jotzera, duzezkigu Mallorcatik Pero etorriko zaigu, Perokin batera etorriko zaigu Tomeu. Tomeu jotzen du xirimia, ditzen den bat, instrumento bat, dela tornamusa bat, xirulago bat. Zentzoko igual imaginatu gaita bat, Asturiaren gaita bat gitxako bat, egixi eguan, tornamusa bat. Eta berekin batera, hemen eskutatu zegoen Manel, mandola joko duna. Orduan, hiruekin goituzte pixko bat Mallorcatik ekarriko zizkigute hango tradiziozko doinuak, eta bere dire xirimia zute esan joka, eta ongi pasatuko dugu berekin ere. dolçainers d'aquí de l'Essaca per organitzar això i nosaltres, Xavier de Sant Roca, estem molt contents d'estar aquí. M'enteneu, no? Sí. Molt bé, parlarem en català, que és la llengua que se parla a les Illes Balears, les seves variants, igual que a Catalunya, igual que a València. Vosaltres aquí teniu aquesta meravellosa... El vostre país, que Euskal Herria és la terra on se parla l'euskera, no? I nosaltres tenim els països catalans, que són les terres també on se parla la llengua catalana, no? I doncs que he vist en Moni li dedicam un poc a aquest tema que hem fet primer, que era el cercavides, perquè a Catalunya està la cosa un poc xunga i a menys si la salvam entre tots, no? Dir-vos que els nostres instruments
documents, daten aproximadament els primers documents de la cornamusa, que a Mallorca li deien xermies, i acompanyada de flabiol i tambor, de 1200, 1300, bé, la conquesta de Jaume I, però després hi va haver dos reis més, Jaume II i Jaume III, que en els seus documents ja hi ha ministrers que toquen una cornamusa. Ja toquen els ministrers, ja hi ha pagaments i per tant ja hi ha documentació d'aquests instruments. A nosaltres, la tradició que ens arriba en els mallorquins és la tradició dels pastors, el món dels pagesos i pastors que va passar de ser un instrument que se tocava a la cort del rei, va passar a un instrument dels pastors, que és l'herència que hem rebut, i ara vos tocaré un tema que tocaven els pastors, quan jo vaig començar a conèixer tot aquest món de xeremiers, que és l'engegada del bestiar. El bestiar són les ovelles, ovejas, sí. Pues vos toca l'engegada del bestiar, només amb flabiol i tambor, sí? Intentarem explicar-vos un poc la tradició dels nostres instruments. És que a Mallorca només arriba la informació de turistes, que sí? A Mallorca només hi ha turisme, no? Hi ha alguna cosa més. Bé, com dius? Ah, sí que m'entenc. Ah, que m'enteneu, que sí? Molt bé, seguirem ara, farem una peça en colla de xeremiers, que és la formació ancestral, i en Tomeu, ya su padre, su abuelo eren gaiteros, eren xeremiers. I un poc tenim repertori que tocaven el seu predí i son pare i el seu tio. I vos tocarem una cançó que és la cançó de Sonamar, que Sonamar és una possessió, unas casas donde estos músicos ensayaban. Molt bé, pues cançó de Sonamar.
autèntica, i el meu germà, mi hermano, Manel, que toca la mandola, quan vàrem decidir fer un disc, Trempats, en aquest disc ja vàrem harmonitzar una mica aquests temes tradicionals, posant nous arranjaments, i vàrem incorporar la figura del meu germà, no? I per tant, vos tocarem un tema que vàrem, igual que en Mariquet nosaltres també composam de tant en tant, no molt, vàrem fer un tema que se diu Sa Morera. Vàrem presentar un concurs y presentamos esta canción en un concurso, nos la denegaron porque, no sé, según ellos no se podía hacer una nota que el fa sostenido y yo lo podía hacer. Y va a quedar el tema que es Sa Morera. Cercavides, Passacalles, és una de les funcions que fem a Xeremies, i ara vos tocarem, que també tocam molt de temes de ball, tocarem una jota que li estrona.
passada, perquè els temps de totes les civilitzacions sempre ha estat un port comercial, no? I també té que veure amb la música, no? Un ball que va arribar a Mallorca amb força, que va venir via València, va ser el bolero, cosa que a Mallorca, i fins i tot en els diferents pobles de Mallorca se pot arribar a ballar diferent, amb els seus punts i totes les diferents mudances del ball. Els hi va agradar tant aquest ball que se van fer, ja no s'entén el bolero com que no és un ball mallorquí, i com el bolero i com la jota. Així és que vos tocarem ara el bolero mallorquí. Bueno, Mucho a nuestro pesar os explicaré en castellano, por si no lo habéis entendido, que tocaremos un baile que es el bolero, que es un baile que vino vía Valencia, De Murcia. bueno, no de Murcia, pero vía Valencia hasta Mallorca, y el pueblo mallorquín en su momento le gustó tanto que se lo hizo suyo, y ahora cualquier mallorquín le dices que es bolero y te dicen que es suyo, claro. bolero liso. Aunque nos cueste... d'Eivissa i Formentera, que són els que estan més a baix. Un tema, allà se toca un instrument que és la flauta, que també és com un xisto, és una flauta de 3 forats, i una de les cançons més populars és la cadera, si vol fer-ho ara.
cançó, ell vos traduirà després, aquesta cançó se toca tot el temps quan hi ha caragols, que hi ha una festa a Menorca que els cavalls boten enmig de la gent, que ho heu vist, pel capí per la tele, no? Que es boten i la gent aguanta els cavalls, i se toca aquesta cançó, que és el jaleo. Bueno, no sé si jaleo de alboroto. No, pero para hablar. Va, perquè mallorquins, com vos he dit antes, mos agraden les coses de fora. Som un poble molt integrador, com totes les cultures, nosaltres som molt integradors. I quasi totes les cultures. Quasi. I va resultar que a través de Kepa mos va arribar una melodia que és una espatadanza, com se llama la canción. Bueno, berezea da, iurretako hartu dantza. Iurta Durango ondoko herrian antzuten burlari dantza bezala ere ezaguna da. No es un baile de espadas, está integrado dentro de un ciclo de danzas, pero es en realidad es un baile de arcos. Vale. Pues sin saberlo ya forma parte de nuestro repertorio mallorquín en los pasacalles, la solemos tocar siempre. Pues va por todos ustedes. ¡Carcasco! Iñaki, si te dejan un chispo en fa, igual hay
cercavides del poble on visc jo ara, de Muro, van fer un intercanvi amb els xeremies de Muro i l'escola d'Hernani i d'Oyarzun, fer un intercanvi, bueno, ens va agradar molt. Amb aquesta avui és la tercera vegada que nosaltres actuem aquí en el País Basc, la qual cosa estem molt contents. I bé, farem aquests cercavides, passacalles de Muro, que és del norte de Mallorca. Ara, som-hi.